Nashimwe rugira ukidutije ubuzima nizere ko mumeze neza cyane niba utameze neza cyane wihangane kandi ukomere mu isi niko bimera uyu munsi birakunda ejo bikanga ngira ngo ngenda mbibabwira buri munsi mugenda mubibona nk'ubu umuntu uherereye i Rubavu umuntu uriherereye i Goma niwe wakubwira ko uyu munsi bikunda ejo bikanga of course nditushime Clever uyu ni umutako live turi i Rubavu turi kuri Grand Barriere cyangwa se umupaka munini w'u Rwanda na Demokarasi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se DRC ubwo ni ahagabana Rubavu cyangwa se Gisenyi na Goma. Murabizi ko imirwano yaberaga hariya i Goma mu gihugu cy'abaturanyi nyine muri DRC rero turi ku mupaka munini wo bita Grand Barriere ku bantu bazi Rubavu ubwo bari kuhita bahumva neza cyane niho turi twahageze mu masaha ya saa moya zishyira saa mbiri ni nabwo n'ibindi bitangazamakuru byinshi n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye byahageze hano turi abanyamakuru barenga ijana rwose yego nkuko ndi kubibabwira rero hano turi mu karere ka Rubavu kuri Grand Barriere cyangwa se ku mupaka munini uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda hano hari urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye hari ibitangazamakuru byinshi bitandukanye hari abayobozi mu nzego zitandukanye ariko abona bashe kubona hari umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije Bwana Mukurarinda hakaba abo mu nzego z'umutekano zitandukanye hari ibitangazamakuru bitandukanye hari amaradiyo hari na televiziyo hari n'ibinyamakuru byandika even na YouTube channels birenga ijana birahari rwose birenga ijana mubona agiye kubona hari ibinyamakuru byo muri East Africa hari ibinyamakuru n'ubundi bikorera mu Rwanda twageze mu masaa moya n'iminota 30 ariko n'ibitangazamakuru bitandukanye byagiye bihagera muri ayo masaha saa moya kuzamura kugeza amagingaya hari bamwe mu bayobozi baje mu masaa 2 n'igice zishyira saa 3 batandukanye muri rusange mushaka kwibaza ngo ese nukubera iki twazindutse nukubera iki bitangazamakuru bingana gutyo byazindutse nukubera iki aba bayobozi batandukanye mu nzego zitandukanye z'u Rwanda bazindutse impamvu nta yindi turi kwakira igihugu cy'u Rwanda kiri kwakira impunzi ziturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo baza mu Rwanda ubwo ni abava Goma baza mu Rwanda yego abava Goma baza mu Rwanda nibo bari kwakira cyangwa se bari guca kuri Grand Barriere baza mu Rwanda baza mu gihugu cy'u Rwanda n'impunzi zo ziri kuva muri Kongo abakozi ba banki y'isi bakoreraga i Goma bari kwambuka baza mu Rwanda aho basabye ubuhungiro mu masaha ya saa moya n'igice hafi ya Petite Barriere humvikanaga urusaku rw'amasasu mu makuru twabashe gufata nuko abasirikare ba FARDC bari kurwana na M23 ubwo ni abasirikare ba FARDC cyangwa se ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batari bamanika amaboko abo ngabo nibo bari kurwana na M23 niyo mpamvu humvikanye urusaku rw'amasasu anyuranye ariko nanone atari menshi cyane nkuko byari bimeze mu minsi yashize ku munsi w'ejo hatangajwe abasirikare 113 ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bafashwe na M23 abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafashwe bavuga ko batereranwe niko bavuga ko batereranwe na leta yabo ko nta yandi mahitamo bari bafite bemera kumanika amaboko kuko ababakuriye
ari bo bafunze mbere bakerekeza, barafunze baranahunga berekeza i Bukavu hamwe n'imiryango yabo. Ni ukuvuga ngo nyine bo bavuga ko batereranwe ariyo mpamvu nyamukuru yatumye bamanika amaboko bakemera kuza mu Rwanda. Abanyamakuru bari hano bose rero dutegereje cyangwa se dutegereje abancacuro barwaniraga mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo ni mvuze burasirazuba bwa Kongo, urumvamo Goma, urumvamo Bukavu, ariko mu gice gitandukanye barwaniraga mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri ubu bari mu biganza bya M23. Andi makuru twabaha nuko abasirikare ba Kongo cyangwa se abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagera mu 4,000 bemeye kumanika amaboko. Bahuriye muri Stade de Limite iherereye i Goma kugira ngo babashe gusubira mu buzima busanzwe, kuko bashyize intwaro hasi, bari mu biganza bya M23. Ubwo kubafasha gusubira mu buzima busanzwe rero ni kubafasha kubaho, kubafasha kureka ko imirwano, kuko babemeye buriya ngo uwatsinzwe akemera asubira mu buzima busanzwe. Yego, asubira mu buzima busanzwe. Rero tuze mukomeze mudukurikire, turagenda dukomeza tubabwira amakuru yose ntari bacika. Mukomeze mukurikire Umutako live, mudukurikire rwose, tugende tubaha amakuru. Nababwiye yuko hari n'abayobozi batandukanye nk'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Bwana Alain Mukurarinda, abayobozi mu nzego zitandukanye, ibitangazamakuru byinshi, hari n'abaturage benshi, bose bari hano kuri Grand Barriere cyangwa se ku mupaka munini uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na leta y'u Rwanda. Nkuko twakomeje kubasaba gukurikira Umutako live kugira ngo mumenye byose bijyanye n'imirwano yaberaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahuzaga FARDC ndetse na M23, kugira ngo tugende tubaha amakuru uko bikwiye ndetse tuyabagezeho gatanu ku kandi nta kibasobye. Rero ubu tuvugana abacancuro bakomotse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mirwano yahuzaga FARDC na M23 bamaze kugera ku kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe, basubira iwabo. Aba bacancuro bageze Kanombe nyuma yo gutsindwa imirwano ya FARDC yahuzaga FARDC na M23, dore ko bo barwaniraga uruhande rwa FARDC ari narwo rwatsinzwe, nyuma bakaza guhashywa cyane na M23, ariko baza gutsindwa, bamanika amaboko, baremera bamanika amaboko. Kuri ubu ngubu bageze i Kigali, bageze mu Rwanda, bageze i Kigali bagenda, ariko gatoya dusubiye inyuma ho gato, bageze mu Rwanda kuri uyu wa gatatu saa 5 zishyira saa 6 nibwo aba bacancuro bageze ku mupaka w'u Rwanda na leta iharanira na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, banyuze ku mupaka uhuza ibyo bihugu byombi kuri Grand Barriere kugira ngo bafashwe gusubira iwabo. Aba bacancuro magingaya bamaze kugera i Kigali nkuko ndi kubibabwira haruguru, i Kanombe, aho bagiye gufatira rutemikirere basubira iwabo. Ni mu gihe kandi abakozi ba Loni bo bafashe rutemikirere berekeza Kinshasa. Ubwo ni wo mujyi mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nabo bafashijwe kuba bakerekezayo. Ni mu gihe nyine nkuko nari maze kubivuga, n'abacancuro nabo bari gufashwa kuba bafata rutemikirere bakerekeza mu bihugu byabo.
twabibutsa ko ibikorwa byasubukuye, amashuri yasubukuye mu karere ka Rubavu nyuma y'uko abaturage bamwe na bamwe bari baragize ubwoba bavuga bati imirwano dushobora kuyangikiramo cyane, dore y'uko hapfuye 9 hakomereka abarenga 30. urumva ko ni imirwano itari yoroshye, ariko kuri ubu ibintu bimeze neza, ibintu bimeze sawa, nta kibazo rwose. Abaturage basubiye mu mirimo, ibikorwa bimwe na bimwe byagiye bifungura, amaduka yarafunze arafungura, amashuri basubira ku ishuri, ingendo zirasubukura, amagare nko guturuka nk'i Kigali ugera nk'i Rubavu cyangwa guturuka i Rubavu ugera i Kigali byari bigoranye kubona imodoka, hari amajansi amwe n'amwe yarafunze, ariko ibintu byose byasubiye mu buryo, ibintu ubu bimeze sawa rwose, biri kugenda neza. Nibyo tugufitiye ubu twakubwira, turakomeza kugenda tuba updatinga. Icyo tugusaba no gukurikira Umutako Live, naho ngewe rwose ritushimiye Clave.